बे समाव बड'लेण्ड टिभि नायगिरि गासिनिसिमबो मोनसे गोजोनथाव रादाब होनो थांगासिनो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं खासिकत्रा गामिनि फुटबल गेलेगिरि रबिन्द्र बसुमतारीनि फिसाजो रैसुमै बसुमतारीया थांनाय 5 दानसो सिगांनिफ्रायनो बेरामजों नाख्रेबजानानै दंमोन। बेराफारसेथिं गोरिब नखरनि गेलेगिरि रैसुमै बसुमतारीनि बिफायाबो अपारेसन जानानै आथिङाव रड सोनानै दङ, जायनि जाउनाव गेलेगिरि रैसुमै बसुमतारीनि नखरा राहा गोथे जानानै दंमोन आरो मोजां फाहामथाय होनो हायैनि जाउनाव थांनाय 5 दाननिफ्रायनो रैसुमै बसुमतारीया बेरामजों नाख्रेबजानानै दंमोन। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा दिनै गेलेगिरि रैसुमै बसुमतारीनि नखराव थांना सुलाद लाहैदों। लोगोसे मिन्थिहोयोदि दुखुथिया नखरनि गेलेगिरिखौ दिनैनिफ्रायनो गुवाहाटीनि Gnrc हस्पिटालाव फाहामथाय होनाय जासिगोन। फैगौ हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजाद लिरनो गोनां रैसुमै बसुमतारीया सासे जोबोद मोजां फुटबल गेलेगिरिमोन आरो बिथाङा गोबां जायगायाव फुटबल गेलेना गोबां बान्था एबा सार्टिफिकेटफोरबो मोननो हादोंमोन। मोनथिनाय बायदिब्ला गेलेगिरि रैसुमै बसुमतारीया गेलेबाय थानाय समावनो गोग्लैना जोखोम जादोंमोन आरो बेनि उननिफ्रायनो मोजां फाहामथाय होनो हायैनि जाउनाव बेरामजों नाख्रेबजानो गोनां जादोंमोन। दिनै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गेलेगिरि रैसुमै बसुमतारीनि नखराव थांना सुलाद लाहैनायजों लोगोसे दिनैनि बेलासियावनो गेलेगिरि रैसुमै बसुमतारीखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनि Gnrc हस्पिटालाव दैथायहरनो थाखाय ओनसोलनिनो सानैसो इउथफोरखौ बिबान होयो आरो लोगोसे बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा मोनथिहोयोदि फैबाय थानाय समाव थाबैनो जेसेबांखिनि गेलेगिरिफोरा बिदि बेरामाव नाख्रेबजाना दं गासैखौबो हेफाजाब होनो हेल्थ डिपार्टमेन्टजों सावरायखाबाय। लोगोसे स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टखौ जेसेबांखिनि गेलेगिरिफोरा बिदि बेरामाव नाख्रेबजाना दं बिथांमोननि मोनसे लिस्ट बानायनो होनाय जादों। ফুটবল ভাল খেলিছিলে কিন্তু কেইদিনমানৰ পৰা ধৰি কেইমাহমান ধৰি বেমাৰত পৰি আছে আৰু হাফ পেৰালাইজ হৈ গৈছে আৰু কিছুমান নতুন বেমাৰ দেখা দিছে। কিছুমান ডিঙিতো বিভিন্ন জায়গাতো বেমাৰ কিছুমান দেখা দিছে, কিন্তু দুখীয়াৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পৰা নাই আৰু দেউতাকো মানে অপাৰেশ্যন হৈ তেনেকুৱা বেয়া অৱস্থাত আছে। তো সেইকাৰণে আমি আজি গম পাই পেলাই আজিয়ে শুনিছোঁ, আজিয়ে আহিছোঁ আৰু আজি আবেলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ আৰম্ভ কৰিম আৰু Gnrcত ভৰ্তি কৰাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লগত আমাৰ কিছুমান লোকেল আমাৰ ইউথসকলক আমি দায়িত্ব দিছোঁ। কাৰণে বিটিচিত এই ধৰণৰ খেলুৱৈ যিসকল আছে, যিসকলে এতিয়ালৈকে বঞ্চিত হৈ আছে, সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব? হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আমি এইটো আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু লগতে স্পৰ্টছ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেখেতসকলক আমি লিষ্ট কৰিব দিছোঁ কিমান খেলুৱৈ আমাৰ আছে, নেশ্যনেল, ষ্টেট, ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলুৱৈ আমাৰ অঞ্চলত কিমান আছে। সেইটো যোৱা মিটিঙত আমি আমাৰ স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি গোটেই লিষ্টটো আমি ওলাবলৈ দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে সেই লিষ্টটো অনাৰ পিছত আমি গম পাম কাৰ অৱস্থা কি আছে আৰু আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত অলপ চলপ স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টত অলপ চলপ পইচা আছে, খুব বেছি নাই যদিও সেই খেলুৱৈসকলক আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ কাৰণে, গতিকে নিশ্চয় বহুত খেলুৱৈক আমি হেল্প কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ।